kuneso sigwebo sami 22 years ngithe mase ngenabo ma 4 years 5 years mangishifta ngibhala idraft ngisengifuna ukusondela ngasekhaya ngoba ngiyabona bese ngikhalisa nabazali mlibe mabeza kimi mlibe wena Tebogo uboniwa uyi1 uhlala ufaswe ngamaketangi kwenzakalani kula ngicala khona ke ngithi yazini ngiyenzile into engiyenzile ngigunyaziwe ngokonombolo manje sengingarelaxa manje akube chance abanye benza idayila nami ezami ngizenzile lo mina ngihlonipheka ngiyugunya la ngacala khona ngabuyela esikolweni yaba back to school kimi ngayoshaya ugrade 10 grade 11 ngayenza no matric wami ngamphasa nanga 3 ama distinctions like mina for example ngiyazisola I wish ukuthi ubijele angilazi kuya ngami nje bengifisa ukuthi kube angazi nami ngiyacocelwa but unfortunately ngiyile lapho ngenzeni so ngifuna ukuyishare nabanye abantu ukuthi nabo bafethu uzosola lapha ukubuya kwami engithole sekumnandi sekunama smartphone sekunama wifi yabona impilo yakudala ayisekho manje ukuthi yazini sothola ama-assessment makoneni waya manje ini but what surprises me ukuthini into yasejele manje seyiphilwa ngaphandle abantu benombolo sekushaywa inombolo ngaphandle yabona and mina kuya ngami ngiyazi inombolo kuyinto ehlonipheka into efihlekayo maka no mina ekase ngiphila kuye Davidton inombolo is there iyaphila baphila ngayo abantu umuntu avuke ekseni nje ucabanga inombolo umuntu alala ucabanga inombolo uthola abafana abahlele egate kusana lezi zinto ngisho zamagate bathi uhlele egate uhlele into zasegate fundisa inombolo so laba basuke bangizwisa ubuhlungu kuthazi indaba abafana nishaya lento le thina sibuye kuyifela lento le sila sikhona namhlanje besiyifela lento that is why ngikwazi ukuthini ngihlehlele 3 step ngoba ngiyayazi inombolo and mina ngibuye kuyiphila ngibuye kuyilwela inombolo nabantu bayazi kamnandi inombolo bacashela ngaphandle thina sibuye kuyilwela inombolo ije umdoko ubebovu ekseni kudlula umdoko ikhishile bebovu ngenxa yenombolo lisa abanye abantwana umdoko ogcwele igazi sikhathini samanje siphila empilweni edangerous ngiyazi sonke angeke sibe blessed ngalezo zinto lezo angeke sithole ama present lawo afana nabanye maka asamkeleni lokho sinako mina ngithi no to gangsterism ngithi no to violence ngithi no to prison asiphileni sizalelwe emhlabeni asizalelwa ngejele but mina most into ngayitshela abantu uthi danyana akusinto sharp idanyane nalentwana esikhula manje nalabantu abadala kunabantu phela abadala bacela uganga sebabadala uyayibona ngiyacela anisibambeni khona ezinye indlela zokuhrekeza ukujaya ijele is not the place bafethu mina ngizwile ngihlela iminyaka angihlela ngintonyana ngihlela iminyaka ijele enyalazi